In yet another blow to the MDA government, around 100 youngsters who had appeared in the examination to the recruitment in the Meghalaya Police Department had taken to the streets on 8th July 2022 to demand for the declaration of results of the examination held in 2019. Speaking to reporters, the youth informed that a time frame of 2 months has been given to the government to resolve the issue. A memorandum to the same effect was also submitted to Meghalaya Home Minister Lakman Rumbui, informed one of the examinees. Pentingnya kan result jungi nadu usna marjar kendai. Di pebak barok ikut sama jungi gila militi ba kan result jungi bakin di pendep no amta po orbenai. Alor kawai pej ngan ong epi kawai mo apa aku asam hardu arajar atau wei gila pendep. Pon corona, rei kuno kan corona tangan epo ka telam mekelia ka jungi. Bata pur ka secara mukul la pendep artli report man. Rei kan ka secara jungi sarkar badan buram jungi kum kurat sama badan buram badu home minister la kemarin boy jungi. Bakin daiban pendem no kloy kan ka rekrutmen ke jungi kebala penting na do arajar ka kendai. Kabadai ro kaba ngikwa ro kawai bagi ni pendep no hamtau arbenai badasa. Begini pendep no akan negeri rekrutmen jungi. Baru dah gaji surit bakal gaji susi nomor baik barok ikut sama jungi. Klia hek ke arta nomor ba. Nado bekidang ke apply per penme akan negeri post result rekrutmen ke batumai ke ba arjar kendai kila. Kia dang biang ke arta, rei mentapat ke arta jungi kelakut no. Telong ni kun samla kimi kipa kano kidap dah gaji susi bagi wi ba. Kikun samla ki bala apmil tindu penola penut ndu ka pisal nak kedu ka baik kali ka baski ke jing tres tom dungi redu mentaru peteu ya iru ya kana ka jing berkat lem na betai kun samla dungi haba la pet yang i bo long ki minister jongi badon buram borok ban penba ban miat yang i kun samla ban jogam jam haman laki liang haman laki jinga jongi kun samla nak kalian jonga tagatai ke bangkuan persiau nak kena ka sokar MDA government badon buram jongi kumbalong mentala kanu penane kanu snemba kampelat ke result kumbo mentaya ka result mo misong kiong e kena ka rustal system kiong e ke Henry ka result ka sa penmi no amta upo arta yau eta yau tu kuwe kiski kida yaong Henry do mentaru ku penmi ka result ka wei hui mo kelas dang ban penmi no ai ka result Henry ngakwa ilu bandawa ya ka sokar bakat pendep no yang mentau arbenai hamta arbenai banasa bakin pendep no bakin penmi no da ka rekrutmen ka batumai ka baki aku samla ki ba akmil tiban yo apply no kata ka rekrutmen ka batumai nomor bapet ni kursama kibadang saru kila militi da ka bajing tristom ambil tebar step kila praktis na bentaban yo apply no da ka weka Henry ni ta kibarim ru ngida apsa siap sa lalu ka weru bon nangi ki gemla su ban treban ktaru glasu perkat lang aga mensem ban jono kata ka gam ka jam ka babiang nomor ba kila tristom na dudut ka mensem tangkata ngakerpat ya kana ka surkar badan buram jungi